Nyeluluk. Irago to di Bali itu harus ngelah kene ane seni-seni. Karena apa? Karena pariwisata Bali itu kan ulian seni. Nyeluluk. Penyanyi main keto gen mengganggu gen Nyai. Aduh, nak zaman nih jani nih nawang, zaman nih, ikuti nak perkembangan zaman, ini nak besing zaman nih jani nawang, ini jani zaman nih. Oh amah zamanmu pariwisata main ulian ketek-ketek Nyai babangkan Nyai. Nak lagi tren nih, nak lihu harus cari seimbang. Oke, tuh nawang belajar. Tren Nyai. Lomba. Kok mengganggu to not? Kok mengganggu sih? Nyai sing nawang ibi galungane nak pado kepuro sembahyang tuh koyang pemedai ketek. Pemangkune terganggu. Borain nengil dumo nengil nu kene ketek gedeg basangi mangkune. Kayak dia. Mamantro sing angon kleneng. Man? Ketek angon ketek. Nek, Apa nek kanaro nak siap yen keto. Nyai sing dadi mengganggu dijo patutne main, dijo sing keto nake. Nyai. Cang mau belajar Nenen Li. Nak ada lombanya Nanli. Lomba. Kan? Jangan masih belajar lomba kene. Aduh, lomba apa, woi? Nyaluluk. Mangkete. Udah mangkete di mangkano kita kembali. Ajar, dia beli celuluk kan milu ada terjerumus tanah Ngangesak. Nyai itu ebung basange mangketek-ketek gitu. Memangnya itu Nyai ngidam. Sorry, nak tren wang masa kini, neka mah belum shoot kan, nanti, bisa kan celuluk coba tuh, celuluk bisa, kayak tren Nyai bahaya, mani lekat panake, adan panake Nyai, mangketek.